نيجي ويجتمع بس وده 11 دو ترکی دست بکر قذیفه هاتون. امروز زانو کم مدفعی کوچی امروز زان بس لگون پر لیکاتن سه و چهار و پنج جدی ملت دست بکر هنه کی گوند بوش کرد. جیران همه کوچر هنه به دسته جیان داری نه زاتون و کوچر کو قذیفه مالون کتیجی نزدیک مال من 6 هفته میتروه. قذیفه لیکات مدی پیر حریب سری خواب گیواره. شو مدی دواره خواب اجماع که از 10-15 بلکه زیادتر مرنه و برینن و یکی لعرده روی خدا کردن و عمر خواهد 14 سال ما اسعاف کرد وانی مستشفى نبخو عبد محمد خلف وعبدك ديني جي او جي مريخ او جي عمل خواسي كي صورن ذات وجي دست خطبو نكتبو ما اسعاف كرن بياك ناقشة مستشفى الدنيا ذات قالوا يدبينا او جي هنا جاينا هاي دركات فلسفة بشكل عشوائي دهات ولا قرب ولا يبخص شوفون كوچارن سريننا الجماهير ده 15 وندونينا الضحايا ابني عمره 14 سنة اسمه عبد خلف ابن محمد وعبد الدرويش عبد خلف ابن أحمد كمان مقطوعة ايده وايده اصبعته الثانية عمره تقريبا 35 سنة كان يرعون بالغنم ورمي 3 قذائف القذائف من اتجاه التركي